الذي أطعمهم من جوع رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بارك الله فيك. جزاك الله خير. Bila kita sebut tentang bab makhraj, dicerita saja pada kita apa akan berlaku bila kita sebut huruf ain. Apa yang akan berlaku ialah injap suara akan sentuh pada kawasan dinding belakang. Dinding mana? Dinding kerongkong lah, kan? Kita sebut contohnya ain fathah, a, ain kasrah, ai, ain dhammah, au, a, ai, au. Itu contoh dari segi sebutan. Jadi bila kita pergi pula ke bab sifat huruf, bicara dia lain pula. Ya, bicara dia tentang bagaimanakah suara itu berlaku kalau kita sebut huruf ain. Contoh, bila kita sebut huruf ain yang bertanda, yang ada tanda syaddah, kan? Contoh ayat dalam surah Al-Ma'un tadi, kan? Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم. Okay, sebelum ni kita tak pernah ambil berat pun pasal bainiyah. Bainiyah tu apa? Okay, satu kita kata dalam sifat majhurah. Majhurah itu adalah nafas kita tersekat. Yadu', begitu sebut yadu', suara nafas kita tersekat. Bila kita masuk dalam bab bab bainiyah pula, bainiyah ini adalah di antara sifat syiddah dan juga rikhwah, syadidah dan juga rikhwah, iaitu kuat dan juga lemah. Dia tengah-tengah, nama dia pun bainiyah, tengah-tengah. Jadi bila kita bainiyah, dia ada tempoh panjang dia. Kalau tempoh panjang untuk syaddah tu kita tak nampak sangat. Cumanya kita boleh nampak dari segi sifat bainiyah tu bila kita sebut perkataan yadu'u, kita nampak clear. Dia tak boleh dia tak boleh kontrol hayu kat rumah. Dia kena betul-betul muncul bibir mulut tu kat rumah, kan? Falladhi yadu'ul yatim. Jadi masuk yadu'u, yadu'u. Kat mana bainiyah dia? Bila kita tahan masuk pada huruf dal kepada ain tu. Sebab dalam ejaan pun dal ain dhammah sukun du', ain dhammah u, du'u, dalam bentuk kita practicing. Okay, jadi nampak kawasan tu bila kita sebut du'u, syaddah, tapi kita tahan suara. Tahan kenapa? Sebab meraihkan sifat bainiyah. Bukan saja-saja nak raih macam happy birthday tu, tapi memang dia wajib untuk kita raihkan dia untuk menampakkan kejelasan huruf ain. Okey? Jadi dia tak ada istilah kena sentuh sedikit ke ataupun sentuh betul, tak ada. Sebab dalam bab makhraj, itulah punca utama sebelum kita kenal sifat. Makhraj ini memberitahu kita supaya kita keluarkan huruf itu dengan tepatnya. Dal ain dhammah sukun du'a. Kalau kita berhenti pun, contoh huruf ain yang bertanda sukun dalam surah Quraisy, kan? Alladhi at'amahum min ju'. Kita panjang sedikit sebab nak menjelaskan kejelasan sebutan huruf ain, yang mana sebutan huruf ain itu ada sifat bainiyah. Okey, saya mohon izin untuk explain dalam English kejap, ya, bantu saya kalau tak ingat perkataan. Okay, when someone is asking about the letter of ain, so we know the letter of ain there we are using epiglottis and touch to our wall of the throat.
This case, we are talking about the articulation point of this letter. What is this letter? The letter of Ain. The letter of Ain. So when we talk to the characteristic about this letter, it's a different translation and different explanation between articulation point and a characteristic. Articulation point, we just talk, okay, which part of your middle of the throat that you have to use when you're pronouncing the letter of Ain. And when we go to the characteristic, what is the sound is come out from your epiglottis when you're pronouncing the letter of Ain. For example, we know the characteristic of Ain for majhura. Apa panggil Kak Ina? Nafas tersekat. The breath is stuck. Stucking. Apparent. Yes. Apparent. Kan? Apparent. The sound is apparent because not the sound. Our breath is apparent. So when we're pronouncing for the word yadu, we can feel our breath is apparent. But when we go through to the al-bayniyah, it means in between. For the characteristic of this letter, in between for the characteristic shadida and rikhwa. So the sound, there is a lengthening for pronouncing the letter of Ain. Pronouncing and providing the letters is come from our characteristic, not the characteristic of the letter. And to know the articulation point, to know the right place for the letter of Ain, we have to go to the articulation point. So nothing is different for the explanation for the articulation point, but we must know also about the characteristic. Before you start the characteristic of Arabic letters, you have to go and learn about articulation point of Arabic letters. Okay? تمام؟ تمام. والآن باللغة العربية سيموهوني زين dalam bahasa Arab pula. Ya, dalam bahasa Arab. نعم سأترجم لكم باللغة العربية أيضا. يعني لما نتكلم عن حرف عين، هناك سؤال تأتي من طالبة تبعي سألوني عن مخرج العين، هل هناك فعلا لازم نضغط لسان المزمار أو مجرد بس يتلامس لسان المزمار إلى جدار الحلق؟ لا نقول لمس ولا نقول ضغط، فعلا لازم في هناك لمسة وضغطة. حتى يخرج الصوت العين تماما وواضحة، يعني فعلا ظاهرة على حرف عين. لما نتكلم عن موضوع صفات الحروف العربية، هناك فيها صفتان نتكلم في بداية الموضوع، يعني موضوع المهموسة والموضوع موضوع المجهورة وموضوع البينية. في المجهورة نتكلم عن انحباس النفس لما ننطق كلمة يدع مثلا، فذلك الذي يدع اليتيم، يدع، نشعر أن فعلا انحباس النفس يحصل عندما ننطق الحرف عين في حالة السكون مثلا. وفي حالة الأخرى من باب البينية، الصوت العين هناك في تطويل في إخراج الصوت البينية. يدع، لما نتعلم عن كيف نهجي هذه الكلمة، كلمة يدع، يا فتحة يا، دال ضمة دو، يا دو، دال عين ضمة سكون دع، عين ضمة عو، يدع.